kitab Exodus kabalinong katsaw bangitip kade ha kane ka duriyaw ublay ulalay kambala nagabinda ke pait Israel hapo ke jingalam jongo Moses kadba kila yakandu yaka jinge kabakraw ha ka jingem jangki ublay ulawan ban pani yaka bor jongo halor ka duriyaw haba kila peisha din kila yo i yaki sipay jongo Faro hakama jangki kaladon ka duriyaw basaw but kis ngau kodlad haka jingim jangki but kila parta sya ublay ya ubakim but itu bha light no Moses ublay ula kren habu Moses ban kaner laka dingdo jango halor ka duriyaw but kabor jango blay kalawan pao hakaba kami ya kaler na mingi but kala bebaro shimit halor ka duriyaw but ka jong ka duriyaw basaw kala klad arliang hakaba pelong ya kalendi ya nagabinda ki pan Israel but kilayo i ya ka duriyaw balarkiang hakama jongki but saudong jongka lindiya jongki kilayo iya ka kinro but kilayay da ka jingslor na maroble u Yahweh uladon rengkat but ki bad kila yay da ka jingslor hakamat ka jinge kohimen ko para haka jingim jongiro born sin ngiyakandu iyaki duriyaw basaw born jay but haga jakaban paid yaka duriyaw basaw jangga jingim jongi ngidon kamban pai sha uble ngidon kamban kot korpad ya uble but uble un pa yaka ler na mingi ban pelai loy diangi ban tao yaka lendi ka batimay na kabinda jongi dap da kabor jonga men siyam bakoy ngiro ngiperta shautray jisu baunwan banyarap yengi haka jinge haka majongi iway pa iway